akena no ate ti hono mo shenya na double cast of mobile home na omoji official ko yene employee and data dabna mo office represent na kwamba mo no kamo mo to buy dile mo ko stake ona yesu ko analysis yo analysis and NTI amoko ye amoko wa senso bata damere ko yan ta bi maraka no ya na so classroom so haro ngena o mo pa de ta bo na te mo report ni se mo te no ka cho mo te wa u pia u ka bia mo wa ba ana di ana record di ye evidence so ano mo di report do so a join to bia ale teacher you the head teacher na o ma a teacher ku na o mo ate o ma ye so be ki ka de teacher so mo di ko no ese ora be ku mo automatically professor oka indicate mo wa aporo ti no mo chero ti o ha no pe ko de ko yo ya 90.7 FM itu ana so na bi ko de para ko si na de itu ko na mo ga ti de la no ko ko ti that is to is identification here is this for about 10 day contract then have to contact them say comfortable and get run better super big incident that in of party but here that's a biara two that money pay the US and the white Kenyan bring tell about parties near better the monitor the regional board and the monitor go around the year the criminal how cacao but the give them the one they they don't celebrate okay enti nana sa niema nkiti we nyina eka WAEC report a ya odeba se bia afi ana se mfie mienu bunu is ye kan exams more practices a bunu is ebia ye dikan ana ye toso mienu te se de nanse omde ba omse bunu ahafo no bunu is ye na ye top no sa we mu nyina keka ho omode kwae report na omde aba bontia na that na normally no ye say obare ye dey no you so for their can about report but go wa be je ke tampo kwamba from by o me ya we o mo chi ni party tawa ya ti de kan aris but they actually abia complete and one call you put out all the jalo the police what did the mania be atibu so je there also never to you the police are no saying in a bad project okay I take over the time hey asemo okay na mama eno asi na ya wo ma trewes say no da ben na ensohwe no eba na da ben na omo beku school so Anthony Afefe with 90.7 FM. The Apuro, the Camen, okay, I'm a buyer to the Maya, so the hands the Katai. You know, the Abba. Where there was in Jenny, and then when you can create, you know, it is for you. Now, Bosman Coro, Crowley, there is a crowd where you sit in June. September, indeed, in Ireland, I'm carrying the record. You can't tell it to the public. Okay. The public here, I know that Granadona select you from private school at your age, because you're more active. You won't cry out to contact or hand in our a group by the Oka of Wim can help of Puma University. We saw a Oko saw an animal. Then it doesn't know never but about Okubari Kubia, Gorena, Makoye, there must be a emperor. That's a matter of the idea of Macao. Then they are rich and wire Kaka. I knew that there's so good night. There is no Kaka.
ya support okra na peer teachers e ma aka ba so ye I'll put it there. Okay. Nana, you didn't come last week, you know, school selection, or choose school, no. Na enkaye 19, but later it is say, my actually, my stand up 25th. Sanity. Yeah, let's the second extension now by this year, I mean, many entries, any agency, AMJ. It is 25th for how many days? You about 1 week. But portal no is not yet open. Oh, okay. You don't crowd also. I don't now they came in the Canada 5 schools, 2 schools. Again, market one. I got a little bit of the one you go on with you. I just see a little country. And the deadline by and what she about another deadline. 90.7 FM. That can we say, let me do Babylon Castle for a Stop the local. Yamebwana the Obubia, I hope there was. If they are done at them, who are at the industrial. Now they are also they can see a being or china. Over the idea of 40 in 20. And I defend some and so I was man apart. Good cool here, the open cool there, one now for 5 ever different. Okay. Yeah, come to you, my father. Somebody okay. Nana, I'm a pay some FM. Yeah, that's a pan over. So that's it. I am my boys, so after 6 the month also. Oh, okay. 12 pay. Oh, okay. They buy 5 and I'm marked. Oh, okay. And for the Latin man is not a man of the Abu. I've been going to the guy and I've been teasing you. But well, I didn't do my 5 and I'm not going to yeah. Nana, yeah, that's it. Ya boy, ya ba Sompa 32 after 8 Sompa FM so any Nana Hene exams coordinator I on Nkoranza South municipality and yene no akogodi nkomo anti Daddy Brown Kwame ye na nyame aso say ye ma no omo first ever important exams omo de hye anaso omo di wura omo education mu na hye na ye tie Sompa de ye na nyame ase on say oko other centers are problems be bring by you by nana Hene de odi tu dwa de am say free titi nyina ya de na e ho exams ne no kro no ayi wi atwere de na e ho but oko other areas e bi kura twahwe wuye ena e bi so kura ya reto ase bi so kura e woye otwere ma otwere exams no na wa kana na wa wo ndini nyina problems as ba wa other areas Nkoranza South ase no ya nya bi a teacher for na mo ba so na nkwala no so ya mo mutri nkwa results no mra na obi atwa ne kama sana bia obi abenya senior high ni mu bi edi awura but kwa me one problem na metini ya wo se Nkoranza South obi a register for Arabic aye last people on betwele ne but ya wo English and Arabic school on Nkoranza Zungu hodie no aye up to a junior high fi o matwe BEC 90.7 FM me ya we so say every year bia ban bia post Islamic teachers mo ko ye adwuma ma ban twa o muka won Nkoranza Islamic school here men ka ba bia de o ye but say bia o man register how e dey nti na afa teacher for apart from government appointed teachers no more ye adwuma no on say English and Arabic no malam for no e bia o munko awunyo say bia obeko training college ansa na wa ba besua o kire o made enti sa bibi sa wo hon na wo English and Arabic e won Nkoranza sia den nti na ntwe Arabic Kwame, we need to ask questions as I say bia e bisa ni enta o montwe because a recognized institution na won Nkoranza South
Nti denti na yentwe Arabic. Nti headmaster who is whosoever we in charge no. Kwame anopai bebe me depan say enka be ma wa homa no so na nka wawura ho. Na even say education director cry misan because so wo records mu ho e education officer who English and Arabic junior high school on Nkoranza South. Why didn't you enter Arabic? Let's find out what is the problem. But what in your metro na say? Nti Kwame producers na keka mu na. Yeah, misano the reason why ntia enter Arabic because a school assist de bia e ko school e wo ho. Se sia e kwampo me soro kra me sia akwa akofa ho. Junior high no wo ho. English and Arabic in junior high e wo ho. Mini master metima bo ba ko mienu bi din kra ma o se sia o mo kra de wo ho. Ana nkwala no kwa no mo kra o ma de du junior high ne dia no mo twa o ma ba na. What is happening? And Kwame one thing say before time ye twa BEC. On say Anglican any English and Arabic. Most times they are ba ko mo kro mu wi a Anglican nti na nyina ye twere. Ade o mo twa nti nim the reason why. Say ne say ntwere. Nti o mo find out name say bia minim because other areas try some Nkoranza so yetwe because your school no ho unti mo find out sisi na yenhwe say na yentimi clear no mfama abushafo na nhwe ana me mentiase o I don't get it. I don't get so be suit here na so betuma boy explain am ya yentra Nkoranza English and Arabic junior high entra Arabic omo meboa na omo nchechire mu kakra na entiase because nkwala no ye do mu free Arabic na asia mo mu nyina ye hope say ese so mo kwatwe BEC abra Arabic e ka ho Desans coordinator ntimi mo ayi krampo na ye wo office we got be 3-4 years ni Arabic teacher mo jem kano and you moka and that Sompa FM but last year like the year ka o register the year ma Kwame you know don't come kwanta amade pay Arabic by ye entries na omotan so teacher say omo na ye Kwanza zameki e ameno kanpe ubia red me sta kure bia so ya Arabic the whole of Kwanza Arabic ba ko teacher ni to mo kire kwano bia lower primary na you bia the language no there onye kraboni no anko makaranta ka tibira uku gamna jeje ko one ona there wa ko French no and then you don't get it ya no there but on the day be training lower primary there be omu animu a omu na kire na dey abno ka dey ya be ki accept for ka be ko na osu omachro bida dey order that year I stand very tight. What if no ba ye interest na no tamba se o nya ye ability apu we kwani ni dia aja council de ho ai mo sami ku wa ka ni se o mo ti mi a pick man this year no dia ba is Arabic dia ma the whole Kwame municipality obi e no a o ti for that people akoko anu a ke be taro o be pa so question ka ba ka ni people for I be no wa ma na kire kama ba yeah, you are a coming to you have nti dada de ina obi a metro bi da I don't know you get Arabic but ka de 4 years I'm big that about Arabic yeah ama you can school level go on Nkoranza Islamic 90.7 FM. Permanent teacher. The almost the teacher is there for French. Young Canadian 2,200. Move Papa French. We intend to say your French teachers why you are but I'm going to call teachers to call or I can say we are to understand Karabakura. You mean your control. Maybe a 6 natural. In Omoha Mugusochani, and then Hendra, Konocha, and from PC and Kadita could do a but look at no time.
Okay, Martin. Yeah, you will be about the Baba. Okay. All right. And see, Kwame Matthias, send your officer na pepe. But near my dream na kakra ne say. Enunti na school no. Kwame kwaso say o school mu nyina yi. Say enya follow within the curriculum no nko a. As I say twere ho exams. Say see me no opening ba ko kasa. Honorable Haruna. Former Councillor Abarase Zongo. Yeah. Assembly member na menena kasa CCA. Ono ko English and Arabic. No ga what you say. And I will say before na enka curriculum ho. By CCA national nyina de aba be ka ho say ye twere. That is why omo employ teachers say na na he ka last 3-4 seasons ago. Into omo employ mo be payment na dia denti na be payment by this time omo twere Arabic. So these are questions as a headmaster no. Our the school na any education director mutimboy na ere. Me sure say e be continue story. Oh okay, okay. Na to say the nana hene kan I think say e wait ma ba say sa teachers no omo teachers no omo chere primary. Sanye akwakwa die sa na akwakwa so from infancy. Omunya nru. Omunya nru. Enti ese so omudidu. Because akwala ye start a b. Ana meboa. Na ya ba 2 letter way. Ni aba 3 na ekekabom sa na edekwa ansa na wakwakudu. So betwe BEC no. Yeah. Sa so na me gitum say Arabic no. Omo start with alphabets. No omo so akekabom sa de akwakudu. Nti sa akwala no sua from KG etwaswa de bananim na obedu e bia class 6 na sa one fan to an so amana nkwa nkwatwere du ba bia na no so ba be bia wo because say we Arabic scorers e wo Ghana 90.7 ye Arabic scorers e wo Ghana CCA nti sa kwa mo betimi aye akeka ho na ye hwe the reason why the problem ti e wo ho no ma omun enro toaso na so okoye no SS no toaso de ko university a nti omun ntimi nkwa kyera de e ntimi fa nkwa lectures. So then tina cutting kwalane short. Ewa class 6 primary level. Ewa Nkoranza South to hasi. Enya proper. Enti se sana mpenifo aye free na anu ya ba. Omde ka curriculum into opportunity na ba. Na se mpenifo na se na omde ka curriculum na se twere ewo BEC. Ewo Ghana ha dia. Ena se Nkoranza South to ankwala no so no enya that opportunity. No musu nya sa certificate ni bi na to aso do ko omanim. Make e bia na mathematics na English amwa no. Ebi Arabic na be boande na konanim wo so atwa no so e primary 6 wa ma na nkwa akwoto de na o de be konanim on sa na de ni sitie no enti yampe headmaster no so wo na o de be kwa koma education office na hem mu aye ho adwuma wa mfa nkwa ono de na o be ye enti o so munya se problem bi na o wa o mumma ye hu na nananom zongo empenifo ene zongo empenifo mu aye na yenyi sa problem no fro na nkla na nsa asese omo twere Arabic na omo so feel comfortable kakra because me ntimi nsuan there from nkwala bire mam do class 6 a watwa me so me mfa nkomanim na suan na me suan na sabi emfa so be apart from sabi be so nyame no emfa so be na menya e di afri so nti kwa me be so say omo hwe na omo ntu ha na mo animu ye na ye hwe ntimi nim say we continue story because so follow na ya hwe ye kwa na ke hwe say ni headmaster no be din komo ba am say ye frɛ no onfa ese so ofa o school mo CCA nti so bi etie na ewo area ho no ma on do Islamic school no kan kire headmaster say Sompa 4% ni di nkomo na visa ne say ade nti na ye wo English and Arabic school ewo Nkoranza na English no ye kwa ne akotwe BEC na Arabic ndi ne etwa na what dey na hene kan o say o say don kwanta nipa 4 sesen ba nipa 2 ebe register nipa 2 eba education ewi akire o mo say o mo ntimi o mo nye. So not just saying that encouragement in ho. Omo encouraging kwala no nya that encouragement. Nye se bi omo ntimi ntwere wo. Omo ankasa na enhye da nye so omo organize am kwala no kan kwala no betwere encourage them. Mo mu hu fa so e wo so. So mbenya that sa Arabic no be kan omo set ho. As growing up no ne ebetimi aye na dia boa wo. Nde ba so we imam mu nyina se mu nyina mu bam.
national chief national chief imam municipal chief imam yewura Alhaji Osman Osman Yeboa papa yebe so se munyina mumram because munyina mo ka ho bi last 3 years appointment e course so a malamfo sebi ebia bi kra class 1 kra wan ko bi dawo but Arabic no nko na waye ena wawie Quran no ena wabe wa Arabic no mo wotimi kire nkwala de ya appoint o mo ko ho no ma ye twa o mo ka no nko de esese o muti yetimi nya sunsunsanso na yetimi boa ntebe se chief imam ene zo nananom hemfo ozungu ne zongu mpenifo say sa questions we no ye bisa wo fidua ma o mo ma ne nso ha ya o mo ma ne ntoaso na make sure say next year anya bi akrampo no next year dokron kwanta na bonsu be fa Nkoranza yo eres ni bebre kranka yo eres ni bebre ono watum say Islam no wo soro o mo cheda kire nkwala na de yi pa at least entimo organize o mo especially bonsu na bonsu ene kranka anya sem ketwa wo hopa dokron kwanta fo akeka o mo afi sa so na Nkoranza so alaji sem wo honom no ko honom weekends a anya sem ketwa nte he na nkwala ne di kwa kodwi nto mo sua sa de ne de aba be so nyame nko a o mo ntimi mfa nya o mo career na o metim de ayo o mo career ma na yi nti kwa mesro bisa questions na ya mo amofra no mate brother bebe kakra make us say Newtown assemblyman enso so abedru ha ye ne bedi nkomo kakra hwe new market a musia ne mo atuna jeje mu asise bibia nko ade na I stand still yeah adwa ye be chia na nanoma trankunyane a chia ye nyina ye tie sompa ane penimfo kruma nyamso penimfo ne penimfo bibia wotie na no pedo bibia ase ye be ko Islamic education so kakra per information amagada no omusi disi akra de omo twere dodo no Ghana nyina na wo soro kakra na last year na ofem so mpanimfo eye bibia se omese ombe increase number na anye sa bedu time kwa wan hia waek ebeti ye Arabic na frame if you say the interest no and cause the also siko enti uwe ma president Mahama during his campaign you know kan so be absorb more teachers enti beginning no mo Arabic na se na community na se sunu mpanimfo na organize na o ma PBB di ama wona wo kira de FM obi o ye period because o ya other things obi also kwa anopana by bed 10 no na the lessons and no we enti no say so na de ba kwa yi say they have allowed it to be an option on say oh yeah you know be so yeah one language either French or Arabic or any other and we are students you know be na lack of preparations syllables and teaching a unit you know or more interest no ya na omo hu ni so omo nya prepared for exams sa na say challenge no ti aba so no mo choose other option no no my kire ne de ye kire omo wo sector omo ko classroom nya by do exams na I think it's an issue no so I think they need the motivation and ye be a crying shekeke into this is school no hwe no be so omo na ho wanya lectures because omo no one thing is Islam no se nipa ko school duro akira na no ho ye na na o ne so banfa so bebre nti wan hwe ya wunya na mane ntena ba bia because o mwadi suyamu no ade a ye wo de ba ye play language ma eden ba nti so bitimi ye so ama ne timi konkan pa nti omo no ma ye se wiem kura first no na nye training kala se tertiary na kira de na senior high school we are no akọ Islamic training no nti ne o institutions o mutimi ma certificate ne bi now appear me kan akọ ye Arabic ho nti timi kosua your Islamic University of Kumasi, which I'm very much aware. Any other universities in Ghana, on Arabic no kwa kukusunya. But omusunya we are no mo why na because omuso no dey advance. Inti abasa na omoba sikano onse nye bibibi ye bia obe call through strenuous answer. Inti I think say President Mahama na promise obe teachers in video machine. This omo twen say obe reki bebre di omo abem. And here one a year or money I bring up and a two susuno said na can senior can I was say community no peninfo no
wona woda esomna no won ba together Adea Akye Abia na me hu ne say ye side ya eco northern region ni me say nipa re peja ni rate mi finachi or they don't forget about the tradition but development mu no mu for hu nhim mpuntu mu no those are northern region I criticize what mo pa say with all the education look at Dr. Baumia Mampani Mahama ne Haruna Idrisu ni ayi na no people started criticizing them so oko northern region the impact or more no mu ne say ofem. It was a campaign and I say Captain Smart here one person or heckle or mopa. It is about time to see a co nanya me pejaya ya yen kaisi di bibeba. Me jiri say antina ma ya papa bia ya na Nkoranza for any general because he has not ever forgotten about his root. And our ba onye ne ho say we distance from the omoye yas wate no ono omu nyina involve. Afache oba wo ginam ye ba bibia wo ginam oh enti eba sa na mani hu nipa the plight. Omo how na wo mo bia watimi di aboa but ye o sisi o we bunu hai Nkoranza yes idea your professor akese o makwa obi akura nim so mo firi Nkoranza na so mo firi techima na mo firi ha enti I think say e ade ha nya say we nye issue bia say nkola mo ha Islamic schools no sebi yes enko a omo mo kwetwe yes ya yentimi ma together na yentimi mo omo mo nshi omo nkura ma omo nye such course no one of the advantage I will say Arabic is one language is widely spoken in the world. Who is an? Sometimes we be say brofo ko bia ya ran ha ya even francophone kra ho ha ya ye ni omo matwa ho ahia nyina ka French ye nko na few others bi ni ya ka brofo unti Arabic no so call Arabian nations na a advantage am giri say it shouldn't only be say e bi kra ye Muslim and also Arabic. No, who was an Indian Arabic? Mama could Dubai. What's Arabic a plus at the moment? And I believe say challenge in Ibia, many penny food in common. Yahweh Techima, they are all the Islamic schools or Mokre or Munina so Arabic. With that me information I may gather, but I had the end of meaning the entire yet to me said you can more language I shouldn't limit it to a Muslim, so be a Muslim or no. Individuals in the cry, see a movie because say Dubai na man for so moko. Or yeah, say footballers in have your bobo. O call Munina, call the Arabic a great advantage at the mount. Aha. And now open so international states person and Abia Arabic ya 1 year, French, Arabic and was added on out the brofo country brofo mumfanya ibiao. Intino me jiri se e wo se ye boa ma de na etimi koso na limit no to just the classroom and to some people as ye biem na se Adwumawura akwa person ya Arabic o school of language se kan people o musua ti bebre Ghanaians bebre o bebre do masa o mo Dubai o no mo ti o mo to these countries are Ghanaians o papa bo o ko no onyi ne ho o bakro few. And this language advantage ma say unya eboa e ma atimi kon ka me manage language so pa yes I mean use language and tend ba manage ho say meti kasa bebre nti I think say Adea ya na ye ka before say be ko break finally na ye ka police for nasem na Adwumawura ba ko say me ye police for no ye hu ne say they are not superhumans. I believe say one IGPB buy now buy or no buy no person ye bibia ma police any ni pantem and kita hudie no etimi ye cordia because ye so anu police ni kwa na odwane ye ni say ye do tell you police for you police is your friend police of no more break it that meth adibi e da ye no omo ntem sa ase omo ye hu no person omo ye free ho ye hu ni say police no omo nye superhumans. They are just like us. The only thing omo say they uphold the law emra no omo ye say ebe ye adwuma oyi mra ni si nchen ya onyo obibia se ye hu sa ade no to bu okro otumi ye na bia sebse o so bia wakwhye no nya police no the boy and he thinks say police ni be two no I say Captain Planet onye say Captain Planet he just like you a back rate go beti adwane enti e wo se sa ade ne ye ne break sa ade ne free any police for ntem. Okay yenya Adam Matthew yes Adam Matthew headmaster of Islamic school yeah enti o ahoma no so yes Adam good morning.
Good morning. Na say. I'm not the last. Yeah, who you pa? Bacho na America say. Bacho Sompa FM Adwumawura ni. Okay. Where there ye ba won chen boninim. Edi kan no Islamic school e wo Nzongo ho no. Mbacho wona we headmaster ho. Yes. Wona we headmaster no. Oh, yes. Bacho. Okay. Yenim se enche bia be 3-4 years ni na register. Okay, me that say. Na nedi ka na education master so nka mo frɛ PRwa ono betumi aboa mo because ya no mo mai say interview but when you frɛ me about idea ma me clarify. Okay. Do you think yeah me ngama me ho kwa bia me tumi aka fa ni what be tell me ho yo yeah that's pa Islamic no press Islamic school na you need a Arabic teacher in doing training for Arabic no the region no empire na yes Arabic teachers after so yes information am directorate no so Mumbai ni nya bi but nya mai ndi akra nya bi na unti ka kongotle enti omo a community na pa no omo e kire Arabic ho no omo e you had the new beer watch there near boy and say Wednesday worship on them. I say Wednesday be worship. Okay. In the end the be of a batch that but say any part say all that na have it more Arabic you need it. Acha na mo start sa worship na ya mo ba no. Me ba 2024. Every week be no bad quiet. But because government teacher this near much open to me that said that I'll be free be in watch. Now so we can near what the sin must be on way used to me handle. I'm one about why my church in some funny amateur. Take the commission schools and other schools of my dear. Oh, okay. Na yenim se Malam Baba so de bia o school mu ho. What day? Malam Baba. Or pension. Enti na before na ho no minim sabre na ho dia so no wo ho a check kakra na ade a me ba na kana tema de wo pension timi ka ho asem. Oh, okay. Na apart from Malam Baba no ye wo be nipa do se na ho ya o mba bo kakra no nipa ba ko be. Oh, okay. Okay, enti na chese de omba no kra no wukwada pe ukwada pe de oba ho no ukwa ka chire mo no no onye teacher or a community member but me as a head the community at Islamic school me nim be fan asom. Okay. Inti to say ya sorry ya invite no or you free no abeboy. Oh, okay. Okay. Inti na chese adi chire kura Islamic adi chire bia kura nkoso Islam adi chire I mentioned we say you teach and the application call. Okay. Regional unit, you know. Okay. Yeah, the bit of education officer. The being my. Okay. That's my so teachers now have be to me and Arabic. Yeah. And dear no moko and dear no maka chiro. Omsi bi be bada be. I'm good to baby but being my. Oh, okay. Regional manager for a chair for say or say government they fund teachers here on the PBM my. Oh, okay. Yeah. Any mama na was am saying church muda ho pa muda ho. Okay. That's it pa. All right. The money be extra me imagine what this contact office. Yo. That's it pa. Yeah, that's it. You know. Yes, me that's it. Okay. Enti you know
Adama Matthew and Yenen Kasai no ono a headmaster Islamic school Nkoranza Zungu. Brother say we dey munda ho. Yeah, now me say me busan say does he know the criteria and I say the offer ones and Islamic yaba dey yakoto yi brother say bia probably me say me hu say bia omo ho na and no a Muslim. Adama Matthew. Dabi onye Muslim. Okay. Adama Matthew. Malam Adama Matthew. Anyway, and but I said you can say you be there from why omo because right now Islamic school no meaning say Islamic university it has been in existence Accra and so Accra if you went to Accra or Farik or something Faruk so I wonder why things are better. Say so omo now na because omo usua de kwa akira ho ye na ibi ya na ibi won say Sheikh Kra Otechima oni so me fa no kotena Saudi Arabia sa na later oba ya wa betena Techima ono no oboa na ya anti I guess won say niam na me kan na bia teachers no curriculum no ene na ma ene ma but school. Okay, all right mama na mase na new town was man ababedu yero apia kubi e wo fi ha nti said dey share e bo say ene obeba ha na ya hwe market no enche bia na Nkoranza new town for to abadema no so omedi omanim obaye anamon be no atu die nhwehwemu kakra be na waye fa edwa no ho honorable assembly man good morning everyone. Yeah, appointment is end pay nyame adom obade de ache so enye no ma so beda na be sorry ti se oda na wo sorry na wo den wo a kire se nyankopon ene wo edi ni ti anopai de me hoye okay ahoden wo ho okay ate anopai de yenkomo no se enche bia na Newtown for eto abade man na obaye minim so man kra de na unim new market dwaya yesi ni ade ho nsem kakra ukọ a yentoa so na nsen mono no ho no yomunsi na omoye mat metwam ho na nsen mahu se omosan fi ho se benim wie na omawie na omko afi na yaje ho fence ni nyina bubu chese the whole lost mbacha obaye okubi se mu ana yo die kan mamenchia mpenimfo a afekro yi so na nanomatram konwa ititire ye nana kwa mbafo a otoso ennan na menchia nana mahema nana ya sapoma otoso miensa na menchia mpenimfo a aka ne nyina na hemfo ne omo ye adwuma mawie ne sa no mamenchia mempeso asofo Newtown for anopai obibia wagebra wotie bia nsoso no amemfa encha soronko emomo eyanokre ansana meba beye Newtown assembly member anase assemblyman no na market no eyemanim sem dada na mepese yebehya free baby ene eno na be ma tiefo ate baby a yedu sesie yase ye market no eye secondary city project sa project we eye World Bank ewiase nyina eku ahwe wiase nyina sika so enna ehwe sa project no so na ansa na obenya sa project no na chese o assembly no e bone homodem pa nti mekai se yenya sa project we wabra na yera Daniel Redu eye MC yetumi qualify ema ene de ekoso yi sabre no na yenya sa project no na eye project ya Nkoranza bakose mu no menyen hu project bia ne boarding se sa market ya yeguso ayesi eye 30 million Ghana cedis na 1 million Ghana cedis bia etiska no 10 billion enti eye 10 billion sa aduasa ena yede ye sa project we na nokwasem ne se esanse eye ewiase nyina kubatan a ehwe amansan sika so ene finance ntino aya na ehu sikasem no
enye problem kra na market we market ya ahyase no na fire post eka ho bi but mpenimfo tena se hwe ya ni hu se no babia yesi market na nkasa no fire service ye den ewo ho enti se ebetumi a enka ye relocate fire post no emfa nko baby foforo se de be ya ebetumi aboa Nkoranza kro nya because ekoba se ye the development any ye project ni nyina ekwa akotai baby fa ako a ebasa ebeye problem nti police station wom school anase crèche ewom yewo toilet facilities enso so ewom ene other facilities a eno nso so support market no na no kwasem ne say nti yaye ne kama nti second one nso so na yapeja si ho a na me ne wo kasa yi project no ahote kakra ba no kwasem de wo ne say ma di akire edi ho nkomo ehudie ntia project no ahote na esanse eye aban no na edi nkomo ansa na World Bank for abehwe won krata mu a wo de usa project ninti no se aban sesa ba aya na sa aban no nso ba ohwe ne nkrata se mu eye nhihye ya hodo bebre se de be ya project no be koso aye den atoa so na no kwasem pa de wo mne se adwuma no ewo contractor ba ko pensem ndi se obeka ya project we ye sha ase se me ha mani kra nka project we ekobeye 7 to 8 months ni eni hu se project no contentem pa but na me ne wo kasa idea contractor no kire se ne materials a ode ye adwuma no sa materials no na ehwa aye den kakra de aye den e de ama no eno nti ye ma ne break ya wa bia na onfa nkonko ya hoboa ensan fa nya den emra enti bibia nsiye bibi boni bia nsiye enye aban sesa no ne bema project no ahote because adwuma na ekoso no enye fully funded by government and I say enya aban no kra na sponsor 90.7 Rua aban no a play e wom ne say kane aban no mum ne make sa proposal no de call World Bank na say sika we kra sika ya na yemfa nche free esan say yemfa nche free nti no enya de obi betumi de nsaye den aboska no nti mpenimfo no ma amenya nti yese said ye tie bia no second a third and fourth phase and as a CA or more first phase in a police station any crèche no eka ho bi and a dine kasa any form pavement in no na a first and second phase enti third and fourth and as a CA or muguso or more na ena no kwasi adanso so menya kwan ko ho bibia di adanse ye dia ye ka sa o monye e wo first and second phase no sa pepepe no maye den o maye no enti me ye very optimistic say said ya o ma hye third and fourth na se no nampo o matumi egu akosoro no dia ye hwehwe wo third and fourth phase bia no o mo beba be den e be ya ma 19 na ye bekoso a e de nkrata e de akire ye bekoso a e de dawbo e de akire say sa project we ya ye hyase ye betumi de akwa awie ye pepepe na Nkoranza fo ateso mfaso in fact no krapa ne se ye benada ba ko no duwa enipa firi akirikyiri ne benche na ye dan e na eba se ye tumi ama ye ni abre contractor no so na ye support no ye boa no ama ye wie sa project we ya make de ahye enipa nyina nkran se sika market we be generate dia man Nkoranza no e sika bebre nti me mfa ni agro na no me ko sunyan chira station ho me pe baabi abu nsuo keke no ato ho nyina pavement de ato Nkoranza de ya pepepe me pe baabi de abu nsuo no me ko tua 150 pesos baro bi free kentampo kejeji Kwame danso techiman eba Nkoranza esan se ye nwie project ninti no owura container bi achi a na wabu nsuo ayeden e de agu ho wa bra ontu ataku ontu asempoa but me ko obi cross no me kokotua sika kra mpa ne say
memma ba bɛyɛ assembly member ne sɛ memma ba bɛyɛ assembly member ne deɛ yɛ mma member ne deɛ yɛ mma saa project no ɛnhɔ to sɛ World Bank sɛ ne 30 million Ghana cedis na ɔde aba na ho ɔde ansa we will look at other avenues ebetumi aboa ma ya establish market ne ye na ama Nkoranza for so afa ne ntoma pa ayeden ede afra enti so far so good sɛ obisa market ne ho asama na eno ne latest development ɛwɔ ho na nchance na ɛwɔ ho na adane ato ne nyina no ɛyɛ no kra wa wani tuasa na nsan nsuo no fa nani a entumi ntopi ya na mframa no na ɛwɔ mu kɛse aha sɛ yɛwɔ a yɛde blocks ɛna ahyehya before say bia nka de yehu ne sesie nka yehu ne saa but the sense nsuo no mu na mframa nkwa na efenti no de bia obeda sorry bia no obekɔ na enchance no bia yɛden aminato yesa opem rantie ne maba ba ko minu bi na mosom na mosan so asiesi ho kama ba hu sɛ baby kakra nso so afu a ma yɛ nhyehyɛ ya nyame ya adoma ye nyina ebekɔ akosom na ya clear ho ne nyina yɛden ɛde afiri ho nti no market ne yɛ ade a mani wɔ ho pa na one of my priorities me pesa mehwe na project no etumi ekɔ ne sɛ de yɛwɔ sɛ ekɔ no in fact we are not going to leave any stone unturned yɛbɔ modern bi asɛ yɛbɛwie sa project no na enipa efata ɔmo a wɔsɔ ɔmo te so mfa so no saafo no nyina anya so mfa so na aboa Nkoranza kro no nyina ntu bisa ya okay enti yɛhwɛ na no yɛ share on abo MC na ɔka marketing ho asɛm sɛ baabi a aduru no cars crab umbetimi ama cars awuram na baabi a wonse baabi a cars gina ho na nka o ma cars na awuramu because na ayifo no appeal GPL to you protocol yo efa appeal adra for GPR to you ne protocol for no edekɔ no ho no no kwasɛm pa de o mini sɛ nka de papa eye ba ni nyina mu no ohun sɛ oye project na unya nwie na wo sha sɛ o make use of sa project na aya na nsɛm bebre na ɛwɔ akire ebetumi aba sɛ wanhwe ye kra na project na antoa so biem enye sɛ ya na obi na ahyeda ana sɛ eye boapaye na obi aye na adwene sɛ onye but eye ade a etumi sisa ema ne yeye nti mesre sɛ baabi adwumadie no kɔ de no minim sɛ enchekra contractor no bɛsan yɛden aba eye site a yeye adwuma ye mixe mortar wo ho ye frafra niema wo ho eye mfidie ne yede ye adwuma enei oba bebie sɛ adrawa fo nkonko ye adwuma yi anhwe yi a esan sɛ ye mfidi dwuma na ye hama ne abo ne yede ye adwuma yi ebia na akwakofa asem foforo de ayeden e de aba enipa ho adwuma ne enipa assistant mu no eye nsempi sɛ de be ya wo kyena obi nkoka sɛ ɛna okopake ne ka wo ho edua firi soro aba bɛbɔ ama na hwehwe apai afidie no bi akwakoye bi ama obi ka ho aba asem ne no so nkonkofa asem foforo mfament no me feel sɛ baabi asese ye de station no kono enkafo na no ye maintain ho kakra na ye nyina ye nhwe kwan a ye befa so a ye beboa contractor no watumi awie project no de aiden e de amaye project no ye de a ye Nkoranza man ejapade mpanimfo sɛ ye de agro no ba ofia ya na ye ntumirika enkonkohia no enkonkobu ye namu eno ntie ho de mesere sɛ ye ma project no nyadan enkoso sɛ de be ye yensan kofa asem foforo bi anyadan ema akire sɛ nei ye de sa approval no mo mo say ye betumi de emfinfin ho na on pese mo eye adwuma ho no de amom a obehu say afoforo no nso besere say ene pavilions de yaye ho no nso so no eno nso so yesu yekum aye den eyeye ene ye nche mo no obi ankom ene stores dan na kra no sadra for park ho de a ene ye nso so ye nche stores dan ne ncha ase enye den enyemu adwuma anhwe ya na emu ntiase ne emu nkomodie no ankwa wie peye na akwaye se yenwi adwuma no mpo na mo pese mo use facilities na dia ene adwuma no kwa no pam no otwam no yanya anya den anso aso ndi se de be ya
yen konko ya consider nkoma project nti no anhwe ya na ene we say we are ready momfa ma yenyisu agyanan bia no kra no ye wie ye mientum na yen hya ase enkoso anhwe ya na ye kwa akosa de no nti no de ye besere say ye ma project no nkoso anya den enkoso na se ye wie a eyo momunti na ye sa project no said ye be ya obi a wo ye beneficiary say ye individuals say ye group say ye kru ni nyina no obi a betumi aye den ate so emfa so na o second question no efa na me ka say contractor na say obi hia sika onisika eno no me minim say ayana ensohwe bi omuye ensohwe bi oso assembly no ye assessment bi na sika ni bi aba ne ade saa na bekoso ana sika na free baby na beba say no cre obede nya sika no cre ye assessment on se sika no emam mum say ababom saa we do baby a e wasa wode ho mfoni ene ho videos ne ho nkrata sam ni bibia akra kwa kire mpanimfo ne say sika na mode abasa ye mfanya adwuma na na yeguso a yede yeden yede ye said ye be ya ode foforo no nso ba na wa hu so ode yeden ode ba eti se IMF bosia na aman bebre ejiji bia Ghana nso kwaji bi no okwa ye ka cho se bia ya mawo $3 billion ba $3 billion no ye mfani nyina nhye won sempre ko pese je na fakokoto na fakoye adwuma no ye de mawo nkakra nti ebra no na bo bebie won krata mu e de abekire se kakra na amode bae no sebe ye ni sika no ye mfa sika no nkonkobo akohwie adwuma na moka se ye mfa nya no eno a na ye de ye sika no mu adwo nti enkaye no monsa amaye kakra nya den enka ho me fo se nna me ne wo kasa yi se ye wie adwuma die pepepa me de nkrata ebekọ assembly ho na ye nyina yaboa na assessment bi e wo se ye na report bi e wo se ye de kọ aban kese mu na omohwe na sisika no na contractor ne se de sika na asa ye mfa nka ye no mfa nya dan emfa mre no bada niji se ma ye wom ne se sika bia ye sika aban we nso baa ye no ono nso so ye na famodie se mpuntu ebekoso enti ena no ye photo sign for finance minister menya nti ye say o de sika a ye frɛ no common fund afibia ana afiwe ye womi obema districts ene municipality bia 25 million Ghana cedis which is 250 billion na 250 billion no ena ya chemu say emu 25% eye for markets enti se sika na ba na contractor ne se ni sika asa me feel say ye betumi aye anoba ye ye betumi edi nkomo ne san se mpenimfo se ebi da wonuma na wotu bia ebenti se sika na da hode a ene se ye betumi make use of sa sika na yemfa se sika no nkonko ye adwuma na se de woka mu no ba ye de akwa akoto ba bia ye fa no se de be ya enkoye se ye krom ha ye hye bibia se a ye ntumi nwie obehu na ya hye astrotefase na akwa akoda ne boache bidin na Nkoranza ya hye astrotefo nkwan bienu ase ye ntumi nwie mu baako nkrofo kroso ana otu kwan ko ba bia obehu se omo project omo hye ase ni nyina no omo wie ebi ho kra sika ya hye da to din se ye de ba ye adwuma no ebia na sika no kra nya memedru ye bara omo fa kwan bia so se ombenya sika e de awie sa project okosunyanya sunyan kuta astrotef be ye nan uba techima he ya omo astrotef be mi no ho but ye de ne de ye mu bia ni ho ya sha se itumi wie nti me ka kosi se saban na ka ma yate se o de 250 billion e de aba na se emu sika no fakese na ye 25% ye de market de ya ene na ye be koso asere mpanimfo se contractor na se ni sika asande a na se sika ne obi wo hoda ya obi da hode a eni san se bi da wonuma e na wotu bia bi ntino enka ye make allocation na ye fanto asa project no so nti se ye ni ye assessment na ye hu se okay World Bank for no e de sika nan kayaba na ye kobo obosia kakra efri common fund num e de ba be som Nkoranza
yɛkɔbɔ bosia de ba bɛsom Nkoranza yankɔbɔ bosia ma me diska no sɛ yɛ bosia bɔ a yɛde yɛ adwuma ma mfaso ba so de a na me ne wo kasa sɛ me ka kyerɛw sɛ yɛ IGF a efri Nkoranza market hɔ bansa yɛ sɛ ɛnyɛ ebia me na me hyɛ aseɛ bansa yɛ sɛ ɛnyɛ ebia me na me hyɛ aseɛ sika wei nye sika ɛwɔ sɛ yɛde kɔwura mu ɛwɔ sɛ yɛyɛ nhwɛhan na project no ɛka ɛkwan mfimfini. No, we are not going to accept that. Any attempt say yɛbɛma project no ahote ana yɛma Nkoranza so enyine no, we are going to resist any attempt. And unti yɛbɛsra ɔmo sɛ sɛ sika no bi da hɔ de a ɔmo ma yɛmfa nkɔnkɔ support sa project no. Ade a yɛ development deɛ sɛ mi hunu sɛ obi sɔre tia ɛne ɔko bi ɛwɔ sɛ me ne sa ni mi so ayɔ sa nipa no so bia no me so ayɛ sa akɔ because development deɛ ɛno ne ma nipa ɛho hehan no ɛne bɛ na dadu a hwɛ traffic a ya ɛkye wɔ kwan mu hɔ. I mean, it's not fine. Yekuro ni yekura agedin nkrofo fire chichire ne benche na yedan ɛna ɛba sɛ ne yetumi edisika aba bɛ hye saa market we mu na ama market no atumi awie pɛye ne ya make use of it. I am telling you on authority say sika market no de bebre no ɛyɛ bebre na yebenya bi dia ye enema hodo a ɛwɔ sɛ yenya bi na we ne kyerɛ sɛ ɛnyɛ bosremu ka bi na emom o si na se o nani wum na o kasa de afa ho na ebe so nso on koso nto aso na yenua no ma driver for no mo nto mo bo ase on o ware na o koyo ba no ho ade ufia at least eso o twen na ihira so ma wansa na wo ba kusi nanim a wae dey wo kusi nanim nti ba bia anya duru ne de omunya abotre so ko ware na o koye de o ye oba no ho ade wia eso ye no ho ade fia da na wi ape na o pan da bi eso twen ade che Saturday ade ware na wia no eso blessing ma o nti sada na obekwa oda sada na oda na ma me nchen wa ye no ho ade most times e na Friday o ye na Friday ni wia eso so oda na ma me nchen ade che na sofo ahira so e de ama wansa na wakɔ sada ye no sana ye no unse fie de na ekoya ye se nyame bam nti e di nyame ni bam na se di hya so nyame abam awia de baby da bi say ye ho ade wia na nyame nyem bam afi na nyame baba ma sofo de ne nsa se ho no Friday no nyame e de asofo baba bo argument we ka se di kire bi baba bo mpa ye o sampa ye no na enye se afi de ekoya wedding no oh di we no ka se di kire de topic for another day do ndi omunya abotre na omunya abotre na ye hira so mo na omunyusu am say about projects e koso won Nkoranza on say me o kan act na ena me ne di kan kasa already so nto oba nyina me ne kasa asa nto obi a me ne fine pa nti say me friend no wanti man fa kra me frɛ bi ono an kasa be frɛ back nti ne o kan say ni kire mo wode aba no pa nyina ne say o say kwa me change of government buy no ena mpenifu aka kire ne say omo ntwentwen project no so na omo nyenhwehwemu emfa contract no ho omo wia no omo say aba beto no no na say mo kan say o say duma no kra da ho no wawie so why over 96% and aka 4% pay 4% na aka no 96% 4% na aka no eh fencing Kwame adwuma aka wo fencing no na mo bobo ya unity mu say no park no ayi na assess no mami onu na sama ho kan ayi na David na say also a sports person ayi na assess no carpet na assess no o de anwe begu ase na fe wakeka siani waka ne nyina akyere me wotia so a osiri na me kai sa fe na o de anwe begu ase anya ni ase nti ebesan yi carpet nti obasia so we ni de o mu de gusu ye show keke nti ebesia bobo na o de anwe agu ase na fe wakeka carpet na siani na fe wa level na kama na fe wa suppose na wa fence na sa adwuma na aka nyina no nti according to no contractor no o se Nkoranza de ne di kwa mpodie why over 96% ni aka eye fencing and say anwe ho de begu carpet na se no wakeka ye dey esie ni no hand over wo wie na dwuma won but onu no di ya o to the stand they say o say carpet na e wo park no so sesie wanya information say Nkrofo yi adeya eso obi say o de dafunu e won Nkoranza ha ya o
ɛna ɔba bɛ white carpet ni bi ɛde akɔde ɛna de ɔde fun akɔ akɔsɛ fam ɛna ɔde fun na si so look at this ɔse kyerɛ sɛ astroturf no wayɛ bebree wɔ Ghana bɛ Nkoranza yɛ deɛ ne deɛ yɛama adwuma no ayɛ ne den wo sɛ sɛ wobɛka yɛ nkyɛn adwuma no mfimfini wɔ baabi ɔm bɛtutu wɔ nyinaa yi pas no asefoɔ nyinaa ɔsɛ Nkoranza yɛ deɛ ne deɛ ama adwuma no korɔmpo ayɛ ne den na Nkoranzafoɔ yɛgu ɛho anim ase Kwame den nti na ɛsɛ saa ɔhɔhoɔ a ɔba bɛyɛ project de ama wo ɔyɛ sɛ den nti na ɛsɛ ɔdi saa ya bia kɔti bi sɛ ɔde kɔsɛ fɔm akɔde da fun bia kɔti bi sɛ ɔde kɔsɛ fɔm akɔde da fun kɔna kɔhwɛ yi bia film carpet no kɔna kɔhwɛ go and check yɛsɛ obi kura yi bi kura de asɛ ne kam ɔhu nti ama ayi contractor na kasa edi ya nti sɛ ɔsɛ aban de sɛ sie deɛ according to contractor nie ntira on ba site nyina ne sɛ aban na stop no sɛ ɔntwɛn na ɔnhwɛ contract mu sɛ nsɛm obi a ɔbɛba beton Nkoranza for so sɛbi yɛ nneɛma ne yesu ban bi wɔ no ma ɛmoa ɛma kuru ntumpɔn yɛn sesa mfiri ho the last time I contractor na kasa ofia no ɔka kyerɛ sɛ bi yɛ dɛ ɛwɔ park ne so okay aha nti sɛ esika no almost billions asɛ na yɛ ka no nti wɔ se sɛ esika na ma sɛ esika no wɔnya mfa nkoto saa no ma na wɔnti me yɛ wei no wade aseɛ nti saa nipa no mo kuruma sei na obi yɛ adeɛ de ama yɛ ama kuru no na nipa no de ade na bɛto na wo so wafa akyi na wakotwa na wakɔ sɛ ɛsɛ wei a wɔsɛ wabɛtwa yi bia bɛtwa de kɔ yɛ kɔ de da funu yi asɛm ɔkae ne sɛ apia adwene a wɔde aba no yɛ adwen papapaa na mmom wobɛyɛ akyire no yɛbɛka kyerɛ sɛ carpet no kora wawie a wasesa de akɔkɔ gbe wawie carpet no because nipa a ɔkyerɛ asɛm no mu no ɔnkɔ nkɔkyerɛ asɛm no mu yie nokora deɛ wɔm ne sɛ saban na sesa na yɛsi yɛyɛ nhwɛmu deɛ a ɛneɛ maintenance bi a ɛwɔ ho sɛsi a security bi a wɔsɛ yɛhwɛ na yɛde bɔ ban na adeɛ no nkɔnkɔsɛe sɛ yɛbɛwie no yɛsan sɛ yɛhia additional cost ansa na adeɛ no atumi awie pɛyɛ no ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛboa wokɔhwɛ nti yɛbɛsrɛ sɛ frɛyɛ na ɛnyɛ ɔno nko a astrotef no mewɔ baako ɛda me soro hɔ in fact maka sɛ baabi a sika hyɛ biara yɛbɛkɔ akɔpɛ sika na project a ɛkɔ so mempɛ so ase biara no yɛde awie saa project no adwuma sɛ wonim sɛ astrotef no baako da soro hɔ anopa me frɛ former MP honorable Charles badam sɛ ɔka sɛ ɔyɛ 1212 bi nti ɔbɛsan afrɛ me back na yɛn nyinaa yɛapɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛsan avisite saa site no na yɛayɛ park ne yie adeɛ no yɛyɛ a yɛyɛ de makro no ɛno nti sɛ ɛteki political angle na ɛkɔyɛ ɛyɛ party wei yɛnhwɛ ma ne nsa yɛ a ɛno na yɛ a ɛdi kuro no nya no nti meme astrotef no ɛwɔ me tiri mu paa na nano meyɛ community engagement meka kyerɛ ɔmanfoɔ no sɛ obiara sɛ ɔnyɛ saa project no a yɛdi ho nkɔmmɔ na deɛ yɛtete ɛfa land litigation sɛ obi ayɛ encroachment obi ayɛ yɛyɛ saa nhwɛmu no nyinaa wie ne yɛhu sɛ yɛbɛtumi asan akɔ park no so akɔyɛ ɛho adwuma yɛbɛyɛ nkakra akɔyɛ ɛde ahyɛ kuro no animonyam ɛno ne adeɛ a yɛpɛ sɛ yɛyɛ nti maka kyerɛ manfoɔ no sɛ they should count on me sɛ project bi a ɛkɔ so mempɛ so aso a ɛbɛhɔ to ne deɛ me make sure sɛ baabi a wɔsɛ yɛwura nkɔmmɔ bi a wɔsɛ yɛdi baabi a wɔsɛ yɛsrɛsrɛ sika back kuro kakraka te sɛ Nkoranza yɛwɔ over 120 communities kuro kakraka yɛwɔ nsase bebree enipa a ɛwɔ mu ɛkɔ bɛyɛ 200,000 na sɛbisɛbi mprɛduasa yɛ park yɛ baako pɛ na ɛwɔ kuro mu ha mefo sɛ we are far behind development nti yɛyɛ deɛ ɛbɛtumi ayɛ bi asɛ kuro no bɛsan fa ne ntoma paa ɛdɛn ɛde ɛfrɛ ɛnɛ me baa yi maka kyerɛ me manfoɔ ne sɛ New Town ɛyɛ baabi a akɔyɛ sɛ wokɔ Nkran a ɛyɛ osu state institutions ni project akɛseɛ no nyinaa ɛhɔ na ɛyɛ dɛn ɛhɔ na ɛwɔ yɛwɔ fire service wɔ hɔ sɛ bia no yɛgu so a yɛ repair nkanea asɛm nso so sɛ bia no yɛgu so a yɛ repair nkanea asɛm nso so yɛdi ho nkɔmmɔ paa a nkɔmmɔ no du akyiri paa sɛ ɛnkyɛ bia baabi a sumu bia no yɛbɛhwɛ na yɛafixe bob deɛ ɛdɛn ɛde amom na adeɛ baako ɛho hia me pa ɛyɛ stray animal menim sɛ ɔmanfoɔ no yɛ awɔ sɛ etia Ghana mmara sɛ obɛyɛ ayɛmmoa na abɛgya na mananante abɔnten basabasabasa deɛ di kan ne sɛ etumi kɔɔse accident moto ɛkrɔse aboa pɔnkye a
in fact one you very careful one hwe ya wani so nteno na ye ufunu na ye de hye adaka mu omo sai nkrofo ene ma omaye ofie obi o ha wa ye garden kakra wo ni feature si a ni feature ɔte mako kakra ɔte nkruma kakra ɛde yɛ n'aduane sɛ wɔntumi nkipi waboa na wugya na ɔbɛkɔ akɔsɛ obi agyapade and Ghana mbra nso so tia sɛ ɔyɛ aboa na wagya ne sɛ ɔne nam abɔnten saa ɛno nti me unit committee fo na bɔ mama ne sɛ ɔmo bɔ new town for enka yɛ sɛ obi amfa na aboa nyɛ den ɛnto ɛmo agigya ne nan gu abɔnten basabasa kura yɛwɔ education office municipal office state institutions nya hɔ na ɛwɔ na obefa street no mu na bola abɔnten tantantan ɛhɔ ayɛ basabasa no in fact under my auspices and as under my watch no we are not going to allow that to happen yɛbɛbɔ modern sɛ obia bɛkyɛ na boa sɛ waboa na mabɔnten a unit committee for no sɛ o mate tax force a aboa bi na mabɔnten bia no yɛma no so a yɛde no bɛkɔ assembly hɔ ɛhɔ nso ba obetua kakra because ɛwɔ sɛ yɛba bɛyɛ mpuntudwuma ɛwɔ new town hɔ nti obi amfa na boa nya den entubo menye sa wugya wo de a tax force no ba na ye kyena ye de no kɔ assembly hɔ oba na sa oba begya obetua sika ansa na ye de waboa ye den e de ama wo omo ye mpraku ɛwɔ asii na chi hɔ nyina in fact mate complaints ne bebre sɛ mpraku no kra tumi vedi asii no adwuma nse praku ya aboa ne ho ahomte paa wo de obetumi de ne hwene ne nano aye no in fact wanhwe ya ebegye won sa mpraku no bitumi vedi asii no na sabe nsama me mpese meka na no pai wa wani tu ase prako awura sieye hwede a obetumi aye den aye wo ho in fact I don't know me kra eba kuro no so and we are not going to accept that enti ye besra wo so bia nkipi na boa e woni buo mu nya sa ye nsaka aboa na oba betueska e wo assembly ho ansa na waje waboa we ni ada policies e na ye di agu akwan mu se ye pese ye kuro no e fa ne ntoma pae den e di fra enti na kakra de. All right, yeah, we say beti me apiki course no kakra 0598 994 994 0598 994 994 and 050 2057 003 0598 994 994 0598 994 994 go beti me afre now so wabemu ababekire wo adwen Unity, now say was in Kawu Bican. Nana Wakano. She said, I welcome to no house, Muntia. Send a walk, I say, or more than a magu, a point with a move to an amobias, or move to be as a bear, couldn't be developing. Ye now say a fossil. You go, could be. You always said down when it is now from our tins and from an affair, yes, about about the spend young about 2 more. Your money saying we answer, I then. Ye 2 more. Me my form. Awakwaye ndi wana boede na ofra wontu ade awakwaye ndi wana boede na ofra wontu na mona mo so metima ye fe ma horo a ekoso ewo Nkoranza. Hello, good morning. 0598994994 niema ekoso especially a market no na ye hwe ne kesepa obia college no guso eba ide ade ba ko nso hia me pa eye ye urina na iwo market ho no in fact previous administration ansa na me ba office no na ye ni unit committee ewo ho nti na niema ye wonworan ewo new town na nipa ba ko pe na no unit committee no so nipa ba ko pe just one person but composition of mu jeja na in fact as to say o manko anko gina aba no se omuni interest omu de eno de me kasa metumi a kire sisia na meboa but me ba ye de omu yie ba bia omu te dai okay eno so betumi aye another point but me ba ye de obi o ha ya na nya complete o obi o kanipa ba kope areas ni nyina na ya na omunya yes ebi o ha o penipa kra wonya bi omunyina obi an show up estate say you want a unit committee member unless ebia o de gina find it out but me ba ye de but before no na sa na na relevant too and then no but I feel omo by pa I feel omo masa ni na leadership o kra o new town me afi we e bro so kra yi bi free me because me ma o no say boy I think say zongo so unit committee for no so by and so to aba yi bi free okay
any new town. But most areas, most areas are unit committee members. It's true. I am not one. Some may say me to about wasted. 90.7. Mantraba Mobiao unit committee level wasted. Obiama. Aye. Estate electoral area. You can find out, Kwame. Sir. You can find out. Estate electoral area that only I need committee member. Near man assembly member. It is a do what me wait one for assembly member. Yes. How they afraid cool on a visa. Indeed, me wo unit committee wo ho na medical cancer me say na no me ko obi kro so sunyane me koye me ho ye no me ko tua 150 pesos west o say market no ye wo urina junsobo mienu na wo ho amamfo fra chichire ne benche ba ye kro no e ba be ye mo ho ye wa bra electoral area no ne kro ni nyina enya 10 pesos akra wo so. It's under my watch. Me penny for na yenhye bebre. Se nsie eba bekoso ewo yurina na ho. Ama nipa akotena no. Ama assembly so nya so mfa so. Me se avenue bia sika wo ho na assembly no benya ne share edi development no me mane likida. Enya dia metena se ye yenhwe ha ne ma ye ba bia ma market ya kuro ni nyina edidi free mu. Ehọ na ye nyina ye didi uwuro bi container nkyɛn a na wabu nsuo de agu hɔ uwura tokuro ma no wabu sabe nkronkuma fuadwosuo na ɔmoba ɔmode ne yɛma sesɛ fam hɔ ɛtena so ɛtoton nyaado a hɔ no ebia ye betumi yɛ nkakra saa ato pavement yɛ dan ɛwɔ hɔ ama ɛhɔ adwade no nso ayɛ kama nti bola sema ye tutugu rough no nyina no me zoom lion fo adi nkɔmɔ akɔ akyire pa ɛnɛ ye ba be provide the dustbins ne containers ɛwɔ baabi bebra ye obi antumi enye dia opesa enti urina no nso so no we are going to make good use of it enti baabi a wo bia no ba na waye nsa sɛ ye hu sɛ ebia wo de waye wadwene sɛ nhyehyɛ na ye de ye adwuma no o ma ye nya ye do be famra kwan so mbra ɛwɔ krom ha ye hu sɛ wugina tokromu adwunso gu hɔ wa bra ya ka kyerɛ sɛ ye nya ne saa sɛ mbra no kyewa enya se obi na mpe wa asem bara ye mara no na ye de ye adwuma o konkrofo so de me ya ne se safo we ya nso tu kwan na otu kwan konkrofo ama konkrofo kro so na ye ka kire ne se tuasika koja wonan ana tuasika na kobu nsu a otua oba no de betwa kro no mpoa kohwe me ko na no me ko techiman me ko sunyane me ko kumase me ko nkran no de betwa mpoa techiman krase de mo sia ye market ho kama wo kodwonso kra ejuska Nkoranza de ye gya na basa no wasan ba be ka de di watam agu ne kro no ho fi in fact se ye nso ye ba be ye bi de nkran ne kumase ne techiman kentampofo ne sunyanfo aye no ye nso ye ba be ye se no na oba tipa track no de be ba no ko fa do masekwan no so a do masekwan ni nyina tutu hwene Nkoranza kwan na me se me ne omo assembly members e wokra bedi nkomo adwuma duma se kwan ne ekrom ha potholes no anhwe ye de asem beba o ha dwen o because assembly no nya kapre na wo de aye patching bo assembly no ni oni one city kura beka se wo de ye patching avenue sa ye de benya sika nkakran obi abu nani aye den e de agu so nti ofa kwan na se kwan ne nya ai mo se ni ba na se ka chen se ontwa one city for kita then so akwakoye problem and we are going to make sure say and share idea kwakwan mu a kuro na fa ne ntoma pa afra no menim say menuanom assembly members and various stakeholders disabre idea ye kodwa so ka me pesa me so na disabre idea ye kodwa so ka me pesa me so na so we money studio but English Premier League fixtures na be todwa a drop CCA. Oh, okay. I drop this year. But estate, almost say unit committee or almost say yam to almost about. So me will be yeah. That's all we do. Say what estate? Also unit committee members. Unni more. Single one crab, me tell crab, I could cry minim. Ebia mini ba bi dia bia mi hu na metuma hu omo maka. Ba ko cry minim. And then you're fine. It is almost like say bini ho. And Kwame, but won't me mboni nyina o. There be my first day pictures no nko a. Say producer amakwan Papa Toops say. And Chelsea for Money Crystal Palace. Mo bo home. And first game of 2025-2026 season no. Ebe ye 15th
Against Crystal Palace, Arsenal ne Man U anambo. Against Crystal Palace, Arsenal ne Man U anambo. Arsenal and Manchester United, ne boy. Arsenal and Manchester. Okay, mami born in United. Okay, 21st clinic, the sciatica experts. Or twice, 9 hours, which means ABC would 9 down horn. Ya, uti pains. Kase when ya sciatica. Now, or to make a 21st clinic. And when you say stroke, utina ya diabetes, pressure. Nina no for ni 21st clinic. Your branches P more than 15 branches na Ghana ha. Na Nkoranza ha no Children's Park omone ne bempe omone Presby Bank no and a O City. Obefra 0540 311 311. St. Mass Natural Care Clinic and pay Dr. Sawatna so sibla na ya DBA di unyabia yentu ase fa mo say fibroid malaria diabetes ene ne ka ho nyina no be ma wonti mu adwuma ni na no ko St. Mass e betima bo an bi e kama gono me ma na gono achimo na ene ma ni na no ko St. Mass na yentu ase de bedro krogen na say ya de e wo ya so ye lab wo ya so ye o petesa hudo bia wo ba e betima doma bo new market ye ne Mr. Desmond Boss e hono ma ene ye wo 0592 928 786 Rush energy drink and I account for the amount energy drinks in a day. It will just be but bakwa will be a different dance. One unya problem bia say what bre ye juma bre unum bia out me say who beto form obi anum be men de men no man no e kama say US for na dia bedwa so nti ukodwa so a hwehwe Rush energy drink nanonom bubobi na e kama say free 03221 pai ene wodwa so a ebuama omfudie ne omoa no nyina no omatima tumpon ewo bibia kwan so na ope bi ato a Francis Tewia agrochemicals obenya bi ato sanso na ajaku okay we asua no Francis Tewia agrochemicals ewo asua no onya ope bi ato a obenya bi ho sanso na ajaku enso obenya bi ato enso ho na afi nso no ohwema obenya se we no eye ayirede okọ ajase ho so a onsabe kabina wodi akodi wudwa bibia kama 0243 852751 Adom Dundee Natural Herbal Clinic omakofa Adom Plus e de abadwa so moja ne nefu sane ya onunum bia bebo amane ma konkan wakofa Adom multi-mixture e de abadwa so eno so body ne ye oya afa usisi e na ye oya nonom Adom Dundee multi-mixture na emwa wakofa Adom Dundee bacteria abadwa so eno wo nemu nsanyare afa usisi e ye oya eno achi no se ebia wo stroke wo prostate no wo ha wo hom afa diabetes ni na no ono no ma eboa mane matimi konkan wo techima na wo techima kenten taxi rang ho Grace Hospital kwa no so wo pe na Nkoranza ha no so wo de wani che health center enchen ho a omo ehye ho 0241085731 Lawson Herbal Center Dr. Virgin the Jamaican Lawson Herbal Center Dr. Virgin na waka hu kama sanu aka so blem bia we wan fama me dey buy ndiano pa ide wo pe Virgin Doctor pa dia Lawson Herbal Center enu pa na mo ne badwa so no enu bi na wo gina bobo na bibia kama e dia ma ye wo Lawson law care mister e wodwa so mano munji bi na mo fanti se mo kama pa na emo mo na himfo bi anye kama eno achi losing delay mind bitters yes adwumawura de no wonya bi na bobo a obo sampa bi bia e kama pa e de man loss capsule no enso losing delay mind capsule no so e wodwa so nya bi no me na emo ase ne se gunoni a e di unya stephress enso e hawa ni na no benya bi white candiditis ni na no na general body pains ni na wonya loss nupa bi a na wo boy betima bo pa na yade no yetu ase kama pa e de ma open do mato a obefre Dr. Lawson na twin komo 0242 133 577 3A co capsules cocoa master eno enti ene se usisi ene yo ya cocoa oyematimu a eno na se wono eno na emma wo se bi wo munya wona basabasa da bi eyedru a eyedru kama pa mpacho cocoa ba bi afifiri bia wadru 3A co capsules cocoa master pa wa beji achinye wo cocoa
achinyifo maboa amesika se wonsem bia na akototen e de ama na ope body ventures e kira kwan ahye ne se o NDC office no ye ne NDC office no ene di ani hwe ye ne assembly bank no anasa assembly abosan kese ne old market wono ho no ma na body bo enso e wo na wo se Fidelity Bank, Eco Bank, Access Bank, and Africa Bank, and FBN Bank, and GT Bank ni na ko body ventures ya so ya ye wo card no kwa na so wo card no ha obetima bo am so yi skada to botom hyenese phones no ope bando ahodo pi ato a say 1 gig 2 gig na opa ni na no kwa body ventures be ye ma yi switch no so ye adwuma ta so na Gmo na fe ZP ni na no body ventures edi hu adwuma e wo ho no afi santon training college forms ahodo pi e wo ya so ye se nursing trainer opa so kwa obekwa ko performance no bi enso che training ni aka kan bi ana ope bi ato a okọ body ventures aso ya on sabe ka bi na oso de kodi wujima obefe panyin pan na wagye nkyiremu aka no e wo 0248089463 Tabia Heba Products na kofa Tabia Tebetu ede amount Tabia ura pharmacy shimu ya feno Mr. Maxwell Paul Yao Anuwu Mr. Maxwell Paul Yao Anuwu ha ni dinu no ne ba Roman father where you heavy bruta oh we heavy we heavy okay yenjano that unim nana me said that nim but me suma kai me som papa wu ono so estate nye estate ono so estate but sisi e wo ye adwuma Nkoranza produce oton group to produce oton group to ka no wu na me suma kai united ye mechanic say classic team e wo Europe we United free European teams the best teams in the world. Oh me mona kutia say for United yes obi esu na fi Champions League baby Arsenal ko ya ko bi me say Manchester United for the tie ye nti the likes of Raga J monne okudwonku mu tie mi anopa ya mu tie ye monya Arsenal nti we dey say ku chop ema mo Old Trafford eno ana mo di bia no nti sa na tie. All right, me da say what ya Unity kan Daddy Brown the sports commander Otinenka brother Philip Papa Toast ene de enko Facebook ene TV so enyina Nyankopon ya adoma ochina da foforo ye besanhia medin de Kwame Boateng Adwumawura yensanhia ochina ye de obi biase